أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hamdem, šučuri, čera, mari gospodare Allahi Azza wa Jalla, ko astorijamen, uputijamen, bare blagodatija, ni'metija dinjamen, salavatim, selami, bičala, mari magre peygambere se Muhammede se sallallahu alaihi wa sallam, lesri časno familija, ehli bejti, leselam Allah wa ashabija, em samo šapla katrudijen preko piro životu ki praksa tameno Kur'animo suneti, džiko jomu kijamet, Allahum amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalim kodini. Palosom Musa alaihi salam zajedno pirena rodoja o Benu Israil na kena znači o more hem spasijena penelita rozulumita o faraoni Allah kanadjan doj sa kerena piri hijra na šenata o Misr na kena uzalijek narodo kova obožavinena kipi, ama doa kiptano ko obliko sar guruni. Pa jedina kralj esoro narodu, Izraelčanja je makerena i Musa se puma keramenge devlesar so on isilen. Akva narodu zalkova me na kaf. Subhanallah. Samo su Allah azza wa jalla spasingjalen, kurtalingalen taro faraone soro zulumi, bare čudija dikle, omore lenge Allahi pragyatena ken, ola aleko kralo denata o Musem kuam keramenge nesave devlesar onco isine. Pa jedinenge o Musa alaihi selamen puma patumenča či pase sin narodo, biđando ili pa ko neznanje. Pa ola dok džana džare kopiro drumona kena tari Sinajsko pustinja. Pa Musa alaihi selam mukela ko kratko piro narodo, hem pire narodo mukela ko emaneti pire palese e harunese. A onda o Musa alaihi selam džala znači lafi e Allahe azza wa jalla tekeram. A tega no Musa alaihi selam si ne postimalo postinio maseko Dhul-Qade, a pa ovo Allah azza wa jalla radine se te postini pa na deždive, hemodolea resla džiko dešto direta o maseko Dhul-Hidže. Pa gelo Musa alaihi selam ki gora Sinajsko ili ko brego Sinaj, te kere lafi e Allahe azza wa jalla. Pa Allahe azza wa jalla digale ploče upravo kola i tamo pisimo o te vrati. Onda Musa alaihi selam kere lafi Allahe, a Allahe azza wa jalla dele znači oporuke, poruke, propisija, naredine se ne stave buča. A palo se o Musa alaihi selam završini piro keriba lafi Allaheja, te gani o Musa a starne kefi te dikel e Allahe azza wa jalla palo se o lea lafi direktno kerja. Znači o Musa alaihi selam direktno lafi Allaheja kerja. O Allahi šungja e Musa, o Musa šungja e Allahe azza wa jalla. Palo sakava o Musa kana mangela Allah azza wa jalla te dikel. Pa je rane o Musa ima kere Allah se kuna Rabbi dozvoli mange te dikav ki tute, mukma te dikavtu, dema izuni te dikavtu ja Rab. Pirille sa kana o Allah azza wa jalla dvale se o Musa ko dunjaluko bima niko hem nikad so nakad ikenma, a o mu'min jako dženeti od ovaka šaj. Znači, kod dženneti o mu'minja, ko uspinene Allah azza wa jalla te dikenca so jasno dikena, mesečina ki kadirat. A uzalo Musa do kova kana Musa ali sam rodila je Allah te dikel uzoleste ovela ek baro brego. Pa Allah ima keri Musa se kla o Musa dikano kova brego na odori. Kla meka si kavama ne sehari. Pa te izdržija o brego te dikelma, kad ikema hem tuda. Tega ne Allah azza wa jalla ci dela je perda pesta, hem si kavi pehari, a kale bregosi. A o brego tarujek drom lela kozom barosine, te tresini, hem drobingjape u lop prašina.
Sau apar o brego, ogromno brego, kada Allah im si cambiapele se, o brego kokotora strevingjape prašina ulo. Kada Musa alaihi salam dikljao da ja slikam ga od pirejača, Peloponeses. Našao djao svest. Ma qua slučaj Allah azza wa jalla prenosina mi je ki suratul Al-A'raf še u 73 ajeti. Pa kada Musa alaihi salam, znači Allah ali upravo peste, ba ker ja slavimo te ove rab me tuke čači pase pišmani pe rab. Znači, afi kerman ghe solo din grupu da nešto ne vidi. Pa Musa alaihi pe kana hemirini pe napala kopiru narodu, a novasta pe apkiravi migari opločeneni. Kada resla kopiru narodu, Musa alaihi salam resla piru narodu sar obožavine ni badeti kerela i keki pese ko obliko sar goruniko dia smisla. Uzalo Allah azza wa jalla. A maška rolende, ovela prisitno je manuško avikidi pe samiri. Hemo u stvari tamo doa, su olen hovavdja, hem tamo zlato ne Nikola kedam keda obem Israelčanja, muklio Egipat keda našle, neni kedingeo zlato sosine. Nakaj čovje, no je tamo negoro zlato, nego faraoni znači odva lendar ki ko ne pravedno načinela, on samo lelepno napao. Pa odole zlato je, on su kedingea kana, a kva samiri kedjalenge znači je kodoa sa gurumnite ovel ili gurum, kedjalenge sa taro zlato, kipi tešaj onole te obožavine. Kada dikšao doa Musa alaihi salam, sar ono obožavinena kaja gurumni, hem trujaleste znači Allah khelena gilavena, holame lego kula ploče hem frdela. Hem aela kopiro prav džiko Haruni, hem letari brada astari. Holandja znači dolja peprale tari brada. Pa jedino Musa kana pire prale se. Ma o Harun, soa čavgjatut kada diklan lem, sola ki zabuda gele, paloman de te ave. Hem so se miro naređenje na šungjannicu. Se ne angal te žalte mu kellen, angal te žal varfi Allah te kellen, mu klalem koje maneti pire prale se. A o prale so o Haruni sinele soro pomagači. Pa ovakana ke dalo hem neslagio doa sor islam, Holandja mastavljana ni brade muna soa čavgjatu ke dikanem su krugeki zabuda, paliamende, palomande te ave. Pa vikina kana o Musa alaihi salam a kalima mušelo samiri, hem kučelle puna sosa kawa kergan. Pa kana kawa samiri irine makeri puna medi klum nešto son na dikle. Hem kergan. Ma palo so Allahi uništinja ano more e faraone, medi klum penela e Džibrile sar alo grastea, hemeo te kai gazia e Džibrile soro gras, alum astargium puftaro doa khan, hem penela o travo kai o gras talo Džibrile ali sam gazia za čo alo, hemo doa travo pireo astea tari pur e čikle la. Hem hlameo doa lelum, hem frdingium doa uprava kawa doa tele i sar guru sov kerja, kipito božavinen u Israelčani. Pa kada frdingjao dia pur, dia čik, so kedinga telale Džibrile soro gras kaj gazinga, hla kawa tele doa guru, hla počmija lesta zvuko te iklo. Pa me tega nema mušinge vakernim hla, a kvaj tumenge tumaro delo. Znači savi zabuda si ne spava. Pa jedina kno Musa lese puna ovo samiri, kaj živine pnula koja kava sveto, ama nikas nakatakine, hem niko nikad tut nakatakine. Dajta ni so. Kazna lesiri opso kerja, angjao širk pale napalal ko Izraelčanja. I onda ova kerjale se durio vakatar, hem celo životo kava kere ma niko te takinima. A kava tele ila kava gurup so tu kerjan, kava kana men oleka thara hem komore kafarda. Allah azza wa jalla akeli, znači kao ki suratul Taha, enjar de šeptato ajeti fema, adik tua kana sama kale tile dedle,
ca se tu clanea, cu plamenole sigur nu că tarai în comore, cu prahoole ca strevina. Atumaro de el, ceea ce nu de utano, Wallahi azza wa jalla. Pa u samiri ovela paldimo, hem ovela li se zabranimo. Bilo kas te takini ili pa neko le te takini, veni se e kazna nesili. Pa jedini pe Musa alaihi selam, hem astare okula ploče, so ke da alo, ki holi frdinjalen, lela u pločem obratini pe e Israel čanengi. Hem la kerlinge, la kazna okolese, kova so obožavia od ova tele, od ova guru, so kergenili, e kazna lese sledini mudardote ovel. Pa va kergenili. O mirunanu, o Allahi rodelo, tu menda tu peren pishmani, a o pishmanu koji tu menge, komu dariba. O pishmanu koji tu menge, komu dariba. Mă doua Allah Azza wa Jalla obiasini ki suratul Beqara, 57 ayeti. So desini pe. Havdjolo sabahi, a ketaroi drom, ko vastao kolengăru, so na obožavije na kerge ibadetea kale guruvese, kolengere vasta arak na sable. Pa on mudarena o kolen, so obožavingera akava guruvi da akava tela. Azim subhanallah, savi kazna lenge Allahi tingero. No Allahi tumenda rodela pishmani te perem. Ama o pishmanu ko e teu batumaritano ko mudari ba e chiaveren. Kogaitano s-a întâmplat. Te manghem Kabuli tu mari teu batu. Porque da sa vai nu știm. O kulama nu șasu acine ispramu sarvadani cu pravo drum la kete shirke Allah ese hem na obožavingel do atele kolengere vasta korkori taroi drum ara kisali sable. Pa on mudarge o kolen so kete shirke Allah ese azza wa jalla. Pa Musa alayhi salam kana lenda birini eftavardesh naishuka hem nai bogo bojazna manuša. Hem nemcar pođino Musa alayhi salam, te džal, znači ko brego ko te bina če džal, e Allah se azza wa jalla te mulinel pe hem le Allah fi te kerel. Pa lela kale eftavardesh manušen, ale ko brego, hem počmije oprost taro Allahi te mangem, ne bili o Allah lenge te oprostinel, să se doa gunahi kete. Znači Allah spasi atumen, omore pravdi atumen. Mucizeta no Musa diklen. Musa frdela pirokaš sa povela, astario okaš, astario sa pepale kašovel. O Musa piro vas čela pelale Musi i kalno i svetinela. Znači diklen razna mucize. Hem palosa akava, dozvolite tu menge te hoavdion, te obožavinem kipe, uzalo Allahi ku atumen spasinja. Iar că nu Musa lela eftar de și manușene, mamena cu brego, e Allah te molinen, ne vidi lenghetu prostino. So desini pegal. Palosa acava, a canat la eftar de și manușa solilalen, o Musa te avem cu brego, te molinen Allah, a că nu iranena e Musa se va cheren. O Musa pena. Amen tu che na caveruina. Sa gicote e Allah na dika. Suna ha subhanallah. Znači uz osado la dokazija jasna su dikle. On pana i siren šuba jedna mangena te veruine. Obratinena pe Musa se guna men naka veruina kitute sa džikote e Allahe azza wa jelle nadika. Znači šuna sva, kada god lenge Allahe oprostija, Allah palem napala albiranem, em palem bine log junahi isponovo keren. Pa Musa su on dikle pireja kenza, ko kraja rodena so, taro Allahi rodena, taro Musa rodena Allahi azza wa jalla te dikenem demek te verinen. Acum prenosim Allah azza wa jalla ki suratul Beqara, cu pintu 15 ayeti, che da Allah sa oreva che o Musa mentu che na kaverina sa jikote e Allahi na dika. So desini pe tegani. Bichali o Allahi azza wa jalla. Bichali e grom, ko olen te pena samo hari astari, tamam, astari le noua gromi, sarcazna nege. Allah e noua odea grom su bichadion diklele. A palo doa, so desingea. Palo so Allah i mukleo doa sar grom, hemolen samo hari takingea, so eftalar de shmanusha so de lanen o Musa pe a podva brego, e puf tresingea, e odoa ogromnen çalavgea, hem sa ova ku tanachile mule.
Si normal. Znači, olenga Allahi bićali dokaz, emul pali ništa. On pali terine na ovu. Pa svako nevo oprosti, ba Allahi lenge se oprosti ja, on nevo gunahi bi kerenem pale kupiro život obiranem. Pa te gane Allahi, o Musa a.s. Rodela taro Allahi, palo so akalef tava dëshin manushen mudargja, kotana čile, o Musa rodela oleno Allahi pale te vazdel. Oduj to drum, te živine. Pa Allah azza wa jalla po akira pa ki suratul Baqara po pindu šoft ajet. Hua pa palo do amen, palo so tumen mulen, amen tumen oduj to drum vazdingja, ne bili zahval na teove. Saketan Izraelčanja. Znači, taro je džiko duj to dokazi, em čudo, em muđize, a bola pane na verujem. Kozom god sam, džene kozom samo Musa lencarci niga. On si ne bud pare manuša. On si ne bud pare manuša. Musa ali islam lenca, znači, bud se dija. Pazinem, subhanallah. On di tleakava. Palo so rodingjala hente niken, pa Allahi bi čanenge grom, hemon sameren. Pa u Musa dova kerel, o Allahi paljem olen vazdel. Pa kana soje vtava da ženenca o Musa paljem napala lirini ko piro narodo, znači nastavini lenca dale ki hijra. Pa Allah dok na kena, znači kana tali pustinja, tali Sinaj, džana hijra kerena premali sveto pu. Allah džana premalo Bejtul Maqdis premali Palestina. Kada reslen galki Palestina, o Musa lengeva kerja, Huven kvakaja mubareko sveto puv. Pa Allah, i onda o Musa lingeva ketan i sveto puv. Emo Allah i la spremingja, baš i samo vernikija, em samo kolenge kola Allah je obožavina. Pa znam kada on svoj lesiranen. Allah je zađe prenosila mingi lengorova keriba, ki suretul Maida ko bišu dujto ajeti. Kedo Izraelčanja vakerdje lese. Palo so lenge o Musa vakerdja. Huven ki mubareko pu Andre, ki Palestina. Ola irangeva kedje o Musa pedla. Anilate i tano ek narodo, ema men naka kua sađiko te on latar na iklom. Maškarnin de araklola ek terno kua vikini pe Juša bin Nun. A ovtano ek manuš mu'mini, hem ovtano manuš taro narodo, to je stari familija taro faraona. A ov kasnije kod vića goda taro Allahi, sar nebi, sar znači prigamberi. Pa onda ovo uštilo palo su akavo Izraelčanja vakerje, kaj nam angena ki puv mu bareko te kven sađi od ova narodu su Andrejsi, a vrijel na iklon. Nelo Juša Dinun, olem te podsjetini ko Allahi, ko bogobojaznost, hem te kandem, hem pokorna te ovem. Tega ne Allah iranena kana čalumeja, Allah im prenosio do aki suretul Maida, Allah vakerja kao ben Israelčanja, em Musasi. No hajde tu, em tiro gospodari, pa maren tu men, a mena ka teka čuajm ka beša, mena ka teka žikera, a tu letu Musa tire devle em džamartu. Znači, pa losa kala blagodatja, ni'metija, kula lengio Allahi dingja, kula znači agjaru hodinena pe, em pazinen, diken edebi da čak što više premalo prigamberu Musa a.s. Caro lapo našim djetom. Pa vakero Allah azza wa jalla kana dela len odgovoru kakao. Saran da berž penela e sveto puv lenge harami kao vel. Zabrani mi. Saran da berž, znači kilate popro naka trovan tečiven. Allah azza wa jalla zabranim lenge te kuven saran da beršani Palestina. Sađi ko te so navela nevi generacije. Sađi ko te dva narodu na meni nela petaven, lenge rečave, lenge runukje. Saran da berši. Pa saran da beršu Allah im uklaven, uprali e pufte lutonen. Emo da sad na šaldesine. Odrumo naštijete te arake. Hmo Allah lutonge tali sinajsko pustinja, a na džangle lahtar sam tiklo. Saran da beršu, se pjaka Allah. O Musa letu tutire devlja džamartu, a amena ka te kapiša. Svako drom kad bi ova cideno drumo negdje tamo gdje pustinja te džan,
kad bi nakenje ko određeno duripa, ko kraja palem bijaven ko isto tamo. Sad ko film je, nekako ko? Kada maluša negdje kako da je džungla je vrtinena pe pali ko isto tamo. Sahatenta, ne li? Sahatenta, vivent, on saranda beša kava kelje. Saranda beš ko krugo vrti sari. Da je lengeri kazna. A dok olabu to ne na pustinja, o Allahi lenge bičali rska. Bičali lenge hajbe ko avikini pe men, ukusno hajbe, kole star Allah marukerde, hem selva, untani sar čirikle, kolengar znači džionende bijaven, on bilenem odolja bi hraninen pe. A bizote trudimenen pe. Rska ali lenge kogotovo, subhanallah. Hiç nam uči sari. O čiriklar kori bijaven džilende, ne bililem sar parvaren pe. Čak pani, Allahi lenge ki sred pustinja bičali. Diken samo fadileto Allahi denen, uzalo dva sojtane, neposlušna, nepokorna, hemnostop junahija kerena. Ki sred pustinja o Allahi lenge pani dinja. So desinipe, o Musa avela, kuvela pire kašteja, anistena, a tanistena i klona čak dešu duj vrelija. Dešu duj kola i klona ko taro pani thavdela. Hem baši svako je pleme, taro Jakube sere čave posebe. So benu Izraelčanja i tani so o potomstvo taro Jakubi. A kada o Musa nistena kuđa kašteja, dešu duj vrelija i klile, hem svako je pleme, taro potomstvo Jakube sorođaja kotar pani te pije. Allaha nehem pile, pa bi čak anem ko Musa im biva keren, o Musa, hajde puna ker zamolim ti re gospodare ko amaroa nav, puna te delame nešto svoje put bijanela. Nešto taro povrće, krastavice, porun loli, neki pšenica, džim, nešto su bijanije pupno. Se amin do sad i sada miša kava, haj bete amin. Salam da bešo Musa alaihi salam trpini lendar ezijeti. Salam da bešo uznemirinena je Musa. Hem sad di so star birea raspravine. Uvek nešto lenge šukar na sine. So de sini pe ek dive, de sini pe kodva piro muti baon, tari pustinja arakena yeke manuše lengere, sar mulo pašlo. Yolla počmijete roden kojo doama ruso ne mudarja, ama čije lete araken. Palen pe Allah, hem avena ko Musa alaihi salam. Vakerja kana je Musa se pula, o Musa, zamolim ti re gospodare te obavestinao tut kojo doa su mudarja, a kale manuše. Pegani o Musa alengirini, o izkale Musa, kada Musa alenge vakerja, Inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara. Ma Allah azza wa jalla naredili tu menge gurumnite činen. Sar kurban. Bilo sar. Ega nasu desine. Allah iranena. Qalu atattakhiduna huzwa? Ave tu yamin ki haygara? Amena waya tu te puchatu koju vasu mudarga kale maruše, tu aminge vakerea činen gurumnja udoni. Irino Musa im kuna so. A'udhu billahi an akuna min al-jahili. A me zaštita ko Allah je rodala, džahili neznalica Mateova. A kada vladi kekao Musa ozbiljno kodova, onda li dali te rasputinen te saravelo. Pa onda je te vakeren, zamolim te re gospodare, pa marohana, to objasninja me je pla, save beršao dia gurum nivala ni te ovelo. Wallahi ki početka butlo ko Wallahi naredini tu menge gurunja te činen. Pa bilo sami gurunji, sami kara keçin, ama Allah čerena pariste butite ovdje. Pa Allah korkori pese čerena pare pa Allah ilenge po pariste anel. Te gani pošto Allah pučne arkane, sami beršava ramite ovel, on man gena kavga subhanallah, on man gena inati. Hem bizi potreba pučen. Pa irine o Musa linge vakeri plaj gurnina tromal teol ni kuri, ni terni, nego nešto
bejne dalik, znači nešto maškaro dova. Maškare ternije, maškare puri. Srednja doba, srednja verša. Koliko pese pare kerki. Na hinenen je dosta, pa i hinena pare. Dobro, Musa, šali tu te pučetire, gospodare, savi boja od jagurni varani te ovdje. Tega ni rinio Musa in pla od jagurni, in to vel zorali boja, kada kad i kemba u manuša, lenge te sviđine u peovo. Pa veno, tri to drugo, hari hine dvi putja su učili. A veno, tri to drugo, zamolim ti re, gospodare, ko amaroa napte objasnini amenge, savi panda oj varani te ovdje. Se amenge pluna sao gurumja ista dičovena. A meni inčala pluna, vallahi te dia Allah karaka. Diken sami komplikovana manuša. Znači pučena sami gurumni, same berša, sami boja, pluna, da men panda lata opis, se amenge gurumja sa isto dičovena. Pa tega ni, nalengi kao gurumjača či pase sa ista dičile, nego on man gleda, ali ki bari čalum, ohola. Hem tkuleše rengesi, tvrdo glavo. Perinim ga Musa vakeri, kuma Allah vakeri kaj odja gurumi, na tromal te ovel trošimi, a ja so je puv hanla, to jest, ine gurumi koja pomožini e zemljoradnikon e puv laja te hanen teorinen. Hem alani te ovel bizima han. Keda Allah hinen, penela, kanava kergan prasa valani. Kana deme ko objasnjana menge, sami gurumni valani to. Nauka kana objasnjali. On kerge koliko pese pari. Kaj kana kakane savke gurumja. Tenovella mahan, tenovel trošimi bučaja, hem tovel zorali boja ke kad ikela te svidinđu petuke, hem tenovel ni puri, ni terni nego maškara udo. Pa Allah dinge, je dva rači. A naquela coisa que tinha, como aquela lei de resto, na dingal, ninguém que ali tu ninguém tinha nada. Lengero dela zlato, kobori tane gurumi pari. Onde aí tane lá quericen, mangiatele gurumia merinhal, kobori pari gurumi a dobor zlato kali. A on pošto zlato sine, problemi na sine. Meringe gurumia, coisa pari ne a dobor zlato dinge. Lele gurumia, chie gurumia. Pauso ce gurumia Musa lenge wakeli, kuma kana len tarodia gurumni, o kokalo lakoro, hemodole kokalo ya kuvena kale mule manushe. Sui mudado. Bakida Allah kuvge tarodia gurumni, e kokalo ya kale mudarde manushe, o manush ko isto momenti uštilo, hem si kavjamo trovja ko le mudarja. A le mudarja o čavo, taro le soro pravo. Pandari se nam keren sabori. But događaj, znači desingepe, baš akala saram da beršom sodu, to je znači tali pustinju. But, ama uzal sao dola dokaze, on su ditlje, korkori, pireja čenca i pire karenca su šunde, nengi da je ne dovoljno dola te verovine. A o Haruni opravta u Musa već je dunja nakla, a Pavo dola višavela pa šehem o meri bataro Musa, alaihi salam, Allah, znači o kraju resoru približini pe, sad svako je keprikam be resoru džijakana. Pa dova kerela o Musa ko Allahi te lele siri duša, a ovte ovel pa še u zadnji Palestina. A jare mu voda. Ovela gađimo o Musa alaihi salam bareja, Allah bar ovela frdimo taro Bejtul Maktis stari Palestina. Allah pa Musa alaihi salam udoritano padmo, udoritano u čardo, hem peygamberi aleyhisselam Muhammed ile sevakeri kuma temanga bisikavaftu minge othan tarole soro kabori, to jest tarole soro mezari othan kajtanov padmo. Optano penela uzal kodrumo loli peščano brego, znači brego, ama dva brego i tano isile zala upravo peste, a o brego i tano lolo kiloli pustinja. Evo te tamo krenulo o Musa alaihi salam parumo.
Pakateza rošini pe pandajek životno stranica taro pejgamberi, em tarovakti lengoro lutojba tari pustinje. A s obzirom da kad jam kaj kakva periodi taro saram da bež do konu tongezi singepe razna događaja, a jutar ova događaja je tano kada o Musa alaihi salam anglale dunjate na kel, normalno, resela pe je kemanušea, pa je tamo penjardou, a mende sa kojdam casa resela pe Musa alaihi salam dok se ne Egiptu. Kada počne Musa i sine ku pođam do tuta. Musa va kad ja plana me nu nađam, pa Allah i korine plana, mesije krobo pođam do tuta. Koji no do? Amen de penjardou sar hidr, no ispravno i tano hadir. So tavalab skolafia vela sar zeleno. So sovi nek manuške da negde dešela, trujaliste sa zeleno ulenu. Inshallah ta'ala, talo Musa alaihi salam i samen pa na egde, modja za vašina, a Allah, u stvari lafika kjero jedno, kada ovre sela pe emđala pala kao manuš destar džandi pa tegel. Allah je molina to prostinem to putini, tu menge tegel sva pri hajru, oni sa steku sabori, va akhiru davana, ani alhamdulillahi rabbil alamin.